Utekereza ko ari ikihe kintu kibi wahura nacyo mu gihe waba wicaye mu ndege iri hejuru mu kirere iva ahantu hamwe yerekeza ahandi hantu? Umenya cyaguhabura kikaguhabya ari nk'iki ngiki. Mu gihe cy'amakuba nta mwuka ufite wo guhumeka, imiyaga ituruka impande zose iri guhubanuza indege iri kwerekeza ku butaka nakiri guhanuka butoje. Abakozi bo mu ndege bari guhamagara bakugufasha, ariko nawe uhari wo kubumva kuko ibikoresho by'itumanaho byose byamaze kwangirika. Imbere muri cockpit mu cyumba cy'abapilote, imbere yabo mu birahure nta kindi bari kwibonera keretse imisozi ibiri miremire bari guhitamo bagonga ngo hari uko ku mubare munini w'abaturage, kuko n'ubundi amaherezo no kwisekura muri iyi misozi. Birumvikana nk'inzozi mbi, ariko iyi ni inkuru mpamo ku bari bicaye mu ndege y'isosiyete yitwa Aruha Airline mu gihe indege Aruha 243 yakoraga impanuka. Ubwo byose rero byavumburwaga mu iperereza rikomeye ryakozwe ry'iyi mpanuka ryategesheje inganda zose zikora indege zitwara abagenzi. This accident changed aviation history. Ibi ni byabaye mu gicamunsi cyo ku itariki 28 Mata mu 1988 mu kirere cyo hejuru y'ibirwa bya Hawaii muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ibi byaba byaratewe n'iki? Ubundi byaba byaragenze bite ngo indege yisange mu bihe nk'ibi? Niki cyaba cyarabaye cyatumye abagenzi bavuza induru bakarira yo kwarika bagahumeka kuka kabo kanyuma bari mu kirere? Niki cyabaye cyatumye bose bisanga hagati y'ubuzima n'urupfu aho twakwita mu murongo utukura? Ese aba bose barapfuye barashira cyangwa hari n'abarokotse? Ubundi by'impanuka byaba byararangiye bite? Ibi byose nibyo tugiye kugenda dusobanukirwa umunota ku wundi muri iki kiganiro nateguye igihe kitari gito. Mbere yuko dutangira rero ringaniza vori muri kunyumviraho maze tugendane ijambo ku rindi. Ikiganiro cy'uyu munsi ni gisanzwe, ndakuraritse tuze kugisozanya. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Isaa 7 z'umugoroba indege ya Aruha Airline Flight 243 iri kwitegura guhaguruka. Ni Boeing 737 yari ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hilo mu birwa bya Hawaii. Iyi ndege Aruha 243 yari igiye gukora urugendo rw'iminota 35 yerekeza ku kindi kirwa cyitwa Honolulu. Iyi ndege yari isanzwe n'ubundi ikora urugendo hagati muri ibi birwa. Mubyumve neza ko kuri iyi nshuro iyi ndege yari igiye gukora urugendo rwa 9 kuva umunsi watangira. Abakozi bari muri iyi ndege bose ntibari abiga, ahubwo bari bayisaziyemo kuko bari bayimazemo imyaka myinshi cyane. Umupilote wari ugiye kugurutsa indege ni Captain Bob Schonsteiner. Uyu mugabo yari amaze imyaka 11 yose agurutsa indege z'iyi kampani Aruha Airlines. Naho umwunganizi we Mimi Tompkins nawe yari amaze imyaka 9 yose agurutsa izi ndege.
Abenshi mu bakoraga muri iyi ndege bari bayisaziyemo koko, cyane cyane nk'uwitwa CB Lansing. Ibaze ko abagenzi bose bayigendagamo bari bamuzi. Uyu mugore yaramaze imyaka 37 yose akora muri iyi ndege y'isosiyete ya Aloha Airline. Ni ukuvuga ko yatangiye kuyikoramo umunsi umwe gusa nyuma y'uko iyi kampani ifunguwe gashyira indege zabo ku mugaragaro ngo zijye zitwara abagenzi. CB yari nka boss mu cyumba cy'abagenzi. Yakoranaga n'uwitwa Michel Honda nawe wari umaze imyaka 14 muri aka kazi, ndetse na Jen Sato Tomito wari umaze imyaka 19. Ibi nibyo rero byabagiraga abakozi ba mbere bizeye kurenza abandi kubera experience bari bafite. Ibaze ko n'iyi ndege ubwayo bari bicayemo yari imaze imyaka 19 igurukira hejuru y'ibi birwa. Ubyumve neza ko iyi ndege yari imaze kuba yakora ingendo ibihumbi 89. Kugeza n'uyu munsi ni indege imwe gusa ya Boeing 737 yabashije kuba yakora izo ngendo zose mu mateka yose y'ingendo zo mu kirere. Iki ni kimwe rero mu byatumaga bayigendagamo bose biyumva nk'abari mu biganza bitekanye. Gusa ariko kuri iyi nshuro bw'abagenzi barimo binjira, umwe muri bo witwa Gabriel Yamamoto, sinzi icyo yabonye, abanza guhagarara ku muryango w'iyi ndege asa nk'utinye kuyinjiramo. Ntabwo tuzi icyo yabonye, nta nubwo tuzi impamvu yatinye kwinjira, ariko byarangiye yinjiyemo. Uyu mugore wundi uri kubona wicaye muri iyi ndege yitwa Patricia Ober, abahitwa Hero, ari naho iyi ndege yari igiye guturuka. Yari agiye mu nama rero ahitwa Honolulu, ari naho twababwiye yuko indege yari yerekeje. Mbere yuko indege rero ihaguruka, uyu mugore yari yicaye mu myanya y'imbere, maze ahindura umwanya ajya kwiyicarira mu myanya y'inyuma. Yahisemo kwiyicarira ku ntebe ya 17 ubaze uturutse imbere werekeza inyuma. Isaa 7:25 z'umugoroba, indege Aloha 243 yahagurutse ku kibuga cy'indege. Buri gihe uko indege yahagurukaga cyangwa se iri guparika yabanzaga gusa nk'icu gusa ikinyeganyeza. Ni akantu kari gasanzwe cyane cyane ku bayigendagamo bo rwose bari barakamenyereye. Mu gihe Mimi Tompkins yari arimo wagurutse iyi ndege, mugenzi we Bob Chastain yarimo ashyiraho udukoresho tw'itumanaho agerageza kuvugisha abari mu ndege ndetse n'ababa basigaye ku butaka barebera mu mashini yabo mu gukomeza gukurikiranira hafi by'indege biri mu kirere. Kubera ukuntu uru rugendo ruba ari rugufi, byatumaga igihe kinini indege yamaraga mu kirere yabaga kiri kuzamuka ngo igere ku butumburuke indege isanzwe igurukiraho, kuko indege bitwara iminota 20 yose kugira ngo igere ku butumburuke bwa metero 7300. Ku bagenzi benshi babaga bari muri iyi ndege babaga bashaka kwibona bari hejuru y'inyanja ya Pacific bakayirebera munsi yabo. Uyu mugabo yitwa Salesman Howard Kitawoka, yari asanzwe agenda muri iyi ndege buri munsi. Kuri we n'abandi nkawe uru rugendo rw'iminota 35 bari barumenyereye cyane. Uru rugendo rwabaga ari rugufi koko. Ibaze ko agacyaye ndetse n'agakawa katangiraga gutangwa hagati mu bagenzi indege kiri kuzamuka mu kirere. Iki gihe abakora muri iyi ndege nibo bonyene babaga bemerewe kugendagenda, ariko abagenzi bo babaga bacyambaye imikandara. Isaa 7:45 z'umugoroba, indege yari maze iminota 20 mu kirere. Bivuze ko rero yari maze kugera ku butumburuke buhamye indege isanzwe igurukiraho. Mu gihe pilote Bob Chastain yarimo aganira na mugenzi we ku bijyanye n'aho ikigo cy'iteganyagihe cyabo gikorera. Ibintu byose byakomeje kuba ibisanzwe mpaka bigenze gutya. Nabonye urumuri rwinshi rumeze nk'umurabyo, icyakurikiyeho n'iturika. Ibintu byose byavaga mu ndege ku bwinshi. Dore uko byagenze. Mu ndege habaye kimeze nk'iturika rishwanyaguza igisenge cy'indege kingana na metero kare 35 kiva ku ndege gitumbagira mu kirere. Icyo gihe twari mu nkubi y'umuyaga mwinshi pe, ntibyari bisanzwe. Ibintu byinshi byanyuranagamo bihuka mu ndege, imisatsi yadupfutse mu maso, buri wese ahambiriwe ku ntebe n'umukandara, usibye abakoraga muri iyo ndege.
nabonye umwe mu bakozi bo mu ndege yari hafi, yari afite imisatsi yijimye, mbona amaraso. Ibyo nibyo byonyine nabonye. umwe mu bakozi b'iyi ndege witwa Jenny Sato Tomito yari amaze gukomeretswa bikomeye n'ibyuma byarimo bishinguka muri iyi ndege bikigurukira mu kirere. Mugenzi we Michel Honda nawe indege yari imukaraga imucugusa imujugunya mu ntebe ziri mu myanya y'imbere hagana ku ntebe ya 15. Nyuma y'isegonda rimwe gusa indege igiturika, urusaku rw'umuyaga rwabaye rwinshi ku buryo abakora mu ndege batabashaga kuvugana hagati yabo. Bwa mbere bamwe mu bari muri iyi ndege bamenye icyabaye kuri iyi ndege. Batunguwe no kubona mu ndege harimo urumuri rwinshi cyane, ahakagombye kuba hari igisenge bari kwibonera mu kirere gusa, ikirere gisa ubururu. Intebe 5 z'imbere ku mpande zombi zari zimeze nk'iziteretse mu kirere, kuko abari bazicayeho bari bagiye kuguruka mu kanya kari kagiye gukurikiraho ubwabo, kuko ibintu byose byarimo bishinguka mu ndege biguruka. Byumvikane ko rero n'izi ntebe zitari gutindamo. My seatmate was flopping out. Uwo twari twicaranye habuze gato ngo ahubanuke mu ndege, kuko usibye ko twari twicaye nawe ubundi nta gikuta nta n'igisenge indege yari ifite. Naramufashe ndamukomeza ngo adasigara mu kirere. Abari mu ndege icyo bahuye na cyo gihe cyabakakaje ni ubukonje budasanzwe buterwa n'imiyaga yo mu kirere ndetse no kubura umwuka. Tekereza ukuntu byari bimeze. Igisenge cy'indege cyavuyeho, abagenzi nta dukoresho duhari two kubaha umwuka wo guhumeka, kuko aho udukoresho dusanzwe tuba ni mu gice cyo hejuru cy'indege kandi cyari cyavuyeho. Muri fiti 24,000 uturutse ku butaka, guhumeka bimeze nk'ibidashoboka. Abagenzi ntacyo bari bagishoboye gukora, icyitwa hypoxia. Kuba baramaze igihe kinini ku butumburuke buri hejuru cyane batari guhumeka neza, byatumye icyo gihe bimwe mu bice by'imibiri yabo bitarabashaga no kunyeganyega. Kuba igisenge cyari cyavuye indege kiri mu kirere bivuze ko abari mu ndege bawushywe n'umuyaga uri ku muvuduko wa mayiro 300 mu isaha. Umuyaga ufite ingufu zikubye gatatu imbaraga z'inkubi y'umuyaga, wa wundi ugurukana ibisenge by'inzu. Ikindi kandi abari mu ndege naho muri Hawaii ahantu hazwiho gushyuha cyane. Kuri inshuro hari ku bushyuhe bwa dogere Celsius 50 munsi ya 0 muri fiti 24,000 uturutse ku butaka. Icyari gihari nuko bagombaga gupfa. Hejuru y'inyanja ibi bintu bitangaje cyane bimeze nka filime niho byabereye. N'iturika ryabaye indege iri muri metero 2,300 uturutse ku butaka kuri Boeing 737 yari isanzwe ikorera ingendo mu birwa bya Hawaii. N'iturika ryaturikanye igisenge cy'indege kingana na metero kare 35, bigatuma abagenzi bisanga mu kirere aho nta nzira yari ihari bari kurokokeramo, kuko nta n'utwo bari bafite twari kubafasha guhumeka. Byasaga nkaho biri buze kugorana kugira ngo byibura n'indege isatire ku butaka aho bari buze kuba babasha guhumeka byoroshye cyane. Abagenzi bose bari muri iyi ndege bari bagiye gupfa. Captain Bob Schonsteiner yari yakifatiyemo akoresha imbaraga nyinshi cyane we na mugenzi we Mimi Tompkins mu kugerageza kumanura indege ku butumburuke buri hasi cyane ngo barebe yuko byibura abantu babasha guhumeka. Indege yarimo imanuka metero 200 mu munota umwe gusa. Uyu muvuduko nusanzwe kilometero 500 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Uko indege yakomezaga kumanuka niko abari bayirimo bahuraga n'ibitoroshye, kubera uburyo iyi ndege yari yangiritse cyane ku buryo igice cy'imbere cyari kigonze cyamanutseho metero 1.5. Igisenge cyari cyashwanyutse, ubwo rero indege yarimo yihonda mu bice byo hagati. Michel Honda yarimo agerageza kwegera imbere ngo abaza abapilote niba baba bagihumeka cyangwa se bakaba bari bapfuye. Yagerageje gukoresha utwitumanaho ariko insinga zari zangiritse bikomeye ku buryo bitari gukunda. Yahise yibwira ko rero aba bapilote bose byashoboka ko baba bapfuye. Uyu mugore yagarutse mu bagenzi umwe ku wundi akagenda amubaza ikibazo atabonera igisubizo. Bose baramubazaga batese twaba dufite abapilote cyangwa bapfuye indege iri kwitwara. Uyu mugore byaramucanze atangira no kuzenguruka mu bagenzi ababaza niba haba harimo uzi gutwara indege ngo azarwane nayo, kuko bari bazi ko abapilote bamaze kuba bapfa. Yababazaga ibintu nabo ubwabo bikarushaho kubatera ubwoba. Michel Honda yaje mu bagenzi agakora kuri buri umwe akamubaza asakuza cyane ati wabasha kugurutsa indege? Ye yarabimbaje ngo amukana. Nahise mubwira ngo namva imbere.
naramubajije nti ese abapilote bapfuye kutatubwiye niba hari uwaba ari muri cockpit. Mimi Tompkins imbere muri cockpit yarimo agerageza gushyiraho twitumanaho ngo avugishe abari ku kibuga cy'indege cya Honolulu, ari nako anatanga amakuru kuri black box ngo nihagira n'ikiba ku ndege ntirokoke abazakora ubushakashatsi bizaborohere kubona icyateye impanuka y'iyi ndege. Ahandi hantu indege yari kubasha guparika hafi aho ni ku kirwa cyitwa Maui, ahari ikibuga cy'indege cya Kahuru. Ni ikibuga cy'indege cyari hagati y'ibirunga bibiri bigiye bifite metero 3000 z'ubutumburuke. Kugira ngo rero indege nk'iyi yari yahuye n'ibi byose ibashe guparika kuri iki kibuga, hagombaga kubaho kwitonda cyane. Indege ikagabanya gusatira ubutaka cyane mu kwirinda yuko bagonga umwe muri iyi misozi. Abari mu ndege kuba barokoka byasaga nk'ibidashoboka. Jenny Sato Tomato umwe wari wakomeretse nawe yari mabura amaraso ku bwinshi, abandi nabo indege iri kubacugusa bikomeye cyane. Ibyiringiro byonyine bari bafite yuko uyu mugore ari buze kurokoka nuko intoki ze zakomeje kunyeganyega. Exactly sure she was conscious, but I did manage to squeeze her hand, and she responded by squeezing my hand. Aloha 243. Do you read me? Mimi Tompkins yagerageje guhamagara ariko bikomeza kwanga. Yahisemo gushyira kuri frequency y'umunara wo ku kibuga cy'indege cyari hafi aho cya Kahuru. Iki ni ikibuga cy'indege cyari gitandukanye n'icyo bari bapanze guparikaho mbere kuko ho kubavugisha byari byakomeje kugorana. Aloha 243. Aloha 243. Aircraft calling tower, say again. Aloha 243. Isaa 7:48 nyuma y'iminota 3 habaye iriturika. Bwa mbere abari mu ndege babashije kuvugisha bari ku butaka. Aloha 243, say your position. Abari ku butaka basabye abari mu ndege kubaha amerekezo aho iyo ndege iherereye. Descending at 11,000. Request clearance into Maui for landing. Request the emergency equipment. Undi nawe rero yahise abimenyesha abandi bakozi bo ku kibuga cy'indege ngo bajye gutegura aho iyo ndege igiye guparika kandi ngo babikore bihuse cyane. Dufite indege arohamagara 43 yo mu bwoko bwa Boeing 737 imaze iminota 5 yaburiwe irengero mu kirere iri muri mayiro nka 20. Indege yagize ibibazo bya decompression iturika bitunguranye. Pilote arashaka haparika byihutirwa. Mutegura inzira ya runway 02. In the station. We have a 737, 5 minutes out, 20 miles, runway 2. Souls on board, crew on board is unknown. He has a compression dropout this time. Runway 2. Ibiba bisoje babwiye abari mu ndege ko ibyasabwa byose ngo indege parike byari byamaze gutegurwa. Muri metero 3000 iburengerazuba bw'ibi birunga, pilote n'ubwenge bwinshi yamanuye indege gake gake ayiringaniza n'ikibuga cy'indege cya Kahuru. Ibi byatumye abagenzi bamwe muri bo batangira kwizera yuko pilote yaba akiri muzima kuko babonaga indege hari aho iri kugerageza kwerekeza kandi ntabwo yari kuhiyerekeza. It wasn't in a dive or roll. It was wings level. At that moment I thought, we have a chance. Ku butaka harimo hanategurwa za kizimyamoto, hateganywa yuko igihe indege yari guparika yari guhita ifatwa n'inkongi y'umuriro ikaka ikagurumana. Gusa ariko kongera kumvikana n'abari mu kirere byakomeje kwanga, byarimo bicikagurika. Just to verify again, you're breaking up. Your call sign is 243. Is that correct? Uri hasi yababwiye nzira bari buze guparikamo ndetse ababwira ko ari buze kubamenyesha kuri buri mpinduka zose ziri buze kuboneka cyane cyane mu miyaga. I'll keep you advised of any wind change. Iminota 4 nyuma y'iri turika indege yari imaze gusatira ubutaka ku buryo noneho abari mu ndege babashaga guhumeka biboroheye. N'umuyaga wari wagabanutse kuko indege yari ku muvuduko uri kuri kilometero 380 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Uyu muyaga wari wanagabanutse koko kuko bari barimo no kubasha kuvugana hagati yabo bakumvikana. Mim yarongera arahamagara amenyesha abari hasi ko urugi rw'indege rwamaze kwibana kandi ko indege yangiritse cyane mu rubavu rw'ibumoso.
ariko ibyo ababwiye ntibabashije kubyumva kuko twitumanaho twarimo ducikagurika. Uri hasi yatangiye kwibaza niba ari utwitumanaho twakwamye cyangwa se ari ikindi cyaba cyabaye, wenda nk'indege agakeka ko yaba yamaze kwiroha mu nyanja kuko yarimo abavugisha batamusubiza. Aloha 243, you still up? Aloha 243. Aloha 243, you still up? Ku bw'amahirwe bongeye kumvikana maze abaha amabwiriza y'uko bari buze guparika. Aloha 243, Roger. I got your ident straight away. Cleared to land, wind 040 at 20 knots. Gusa ariko kuvugana n'abari mu ndege byakomeje kwanga, birushaho kwanga, birongera biranga. Cabin, do you hear? Mimi Tompkins yakoze ibishoboka byose ngo ashyireho twitumanaho avugisha abari mu ndege, ariko ntibabasha kumvikana kubera ukuntu muri cockpit hari hagitwikiriye kandi hakaba harimo ikimeze nk'igikuta kibatandukanya n'aho abagenzi baba bicaye. Abapilote nta nubwo bari bazi cyabaye kuri iyi ndege yuko igisenge cyari cyavuyeho cyagurutse. Bo icyo bakoze ni uguhangana ngo batabare indege batitaye ku cyabaye. Kubera uburyo kumvikana n'abari mu ndege bari bicaye inyuma mu cyumba cy'abagenzi byari byakomeje kwanga, abapilote ntabwo bari bazi ngo abantu batwaye baracyahumeka cyangwa se baba bapfuye, nta nubwo bari bazi ngo baba bakomeretse bingana iki. Bityo rero ibi babimenyesha abari ku butaka ngo hategurwe ubufasha burimo imbangukiragutabara za ambulance. Okay, you're going to need an ambulance, is that correct? Affirmative. Mu gihe indege yarimo imanuka yerekeza ku butaka gake gake, abagenzi bo byari ibindi bindi. Indege yakomeje kwicugusa yizunguza cyane, ibikapu byo biri guhananuka, ahantu hose hari insinga z'amashanyarazi bisa nkaho indege yari igiye gucikamo kabiri. Ku rundi ruhande muri cockpit hari ikindi kibazo bagombaga gukemura. Iyi ndege mbere yo guhaguruka ntabwo yari yanyweye bihagije, bityo rero bagombaga guparika byihuse cyane kuko benzine yarimo ishira ku bwinshi. There are so many thoughts that go through your head. Like one of my thoughts was, man, don't put this thing in mu the bihe nka water. biriya umuntu aba afite ibitekerezo byinshi, gusa ibitekerezo byakomeje kunzamo ni ukutayobora indege mu nyanja. Naratekereje abandi impande bose bababaye cyane, ntabwo nari kuvuga ngo ndatabara imbere yo gutabara. Igitekerezo cyari ukutayobora indege mu nyanja. And don't put it on the water. Kuko ibice hafi ya byose by'iyi ndege byari byangiritse, hari impungenge y'uko buri rusinga rwose rwari rwangiritse. Mu kureba ko ibyasabwa byose ngo indege iparike byaba bikiri bizima, urumuri rugaragaza ko ipine ry'imbere ry'indege ryaba rikiri rizima rwanze kwaka. Ubwo rero ipine ry'imbere ntiryari gukora. Barongeye baragerageza bwa kabiri, urumuri rw'ipine y'imbere nanone rwanga kwaka, kandi nabwo itumanaho ryari rikomeje kugorana, ibintu bicikagurika. Icyo pilote yabonye ni uko atari afite ipine ry'imbere. Mu bihe nk'ibi ugerageza guparika indege idafite ipine ry'imbere kiba nuko amapine y'inyuma abanza hasi n'ibisanzwe, ariko mu gihe ipine ry'imbere ryari bukandagire ku butaka bwo yisenura igice cy'imbere cyose, hasigaye indege igacikamo kabiri, icyo gice kibakangura za moteri kigahita gifatwa n'inkongi y'umuriro. Muri uwo mwanya Captain Bob Schonsteiner yari afite gufata umwanzuro byihuse. Yari afite guhitamo niba ategereza ko haboneka ikimodoka cyaza gukora mu mwanya w'ipine ry'imbere akaba ari cyo aparika hejuru, cyangwa niba yaparika ahandi hantu hafi aho nko mu nyanja. Aloha 243. Just to verify, you do need an ambulance, is that correct? Abapilote mu ndege 43 barimo bateguza abari ku kibuga cy'indege kuza bafite imbangukiragutabara ntibabashaga kuvugana n'abari mu gice cy'inyuma mu ndege, ari nabwo babamenyeshaga ko indege idafite ipine ry'imbere. There's a possibility that we won't have a nose gear. The textbook in this case would tell the pilots to overfly the air. Mu bihe nk'ibi amabwiriza avuga ko indege iba igomba kujya ku kibuga cy'indege kiri hafi aho ngaho, maze abakora kuri icyo kibuga cy'indege bakagenzura koko niba ipine ry'imbere ryamanutse, maze bakamenyesha pilote niba byakunda ko amanura indege. Byose biba bigomba kugenzurwa mu gihe indege iri gukatakata hafi y'ikibuga.
ariko kubera ko indege ntagiye yari ifite itarashwanyagurika nta na benzine ihagije, ibi ntibyari gukunda. Mu gihe bari muri ibyo, abo ku butaka babwiye abari mu ndege aho bari buze guparika yuko bamaze kuhategura kandi ko hanashyizwe ibyakwifashishwa byose ngo indege ibashe kuba yaparika idafite ipine ry'imbere. Ubu tugiye kumanura indege nta pine ry'imbere ifite. Ndasubiramo, turaparika indege nta pine ry'imbere ifite. Okay, if you need any other assistance, advise. You'll need all the equipment you've got. Ubundi iki kibuga cy'indege ubwacyo cyari cyarangiritse bikomeye ku buryo kuhaparika niyo waba uri mu ndege nzima si igitekerezo cyiza, kuko ni ahantu hari hazwiho nk'ubiri y'umuyaga uteye ubwoba. Ni kenshi nagiye mparika indege, ariko aho hari umuyaga uteye ubwoba kubera ko hari hazengurutswe n'imisozi. Guparika ni nko kwishyira mu byago, ariko niyo mahitamo yonyine twari dufite. It's a very bumpy approach. Turbulence that would Kubera imvururu zari mu ndege byarashobokaga cyane ko igice cy'imbere cyari gutandukana n'icy'inyuma. Iki gihe habaho kubura indege n'ubuzima bw'abayirimo. loss of the airplane and a loss of life. Indege yari imaze kugera hafi y'iki kibuga, maze Captain Bob Schonsteiner atangira kuyimanura gahoro gahoro muri runway ngo abashe kuba yaparika. Bob yabwiye Mimi Tompkins yuko mu gihe bari kumanura indege bakoresha flaps 15. Ubundi flaps ni ibyuma biba biri ku mababa y'indege ahagana inyuma byongerera imbaraga mu gihe iri guhaguruka cyangwa mu gihe iri kugendera ku muvuduko mukeya. Easier to control with the flaps up. Yeah. Put them back to 5. Can you give me a V speed for a flat 5 landing? Nk'umupilote wari ugiye guparika indege ku kibuga atari asanzwe amenyereye, yagombaga kubanza akamenya umuvuduko w'umuyaga, amerekezo y'umuyaga, umubare w'abagenzi atwaye n'uburyo bamerewe, akanamenya ingano ya benzine yari afite muri tank, akanongeraho akanamenya uburebure bw'umuhanda yari agiye guparikaho, ikizwe nka runway. The flaps right down as we land. Yeah. But after we touch down. Ibi byakozwe mu rwego rwo kongera amahirwe y'uko indege iri buze guparika bigakunda nawe ubibabariyemo cyangwa biburiyemo ubuzima, kubera ko kumanura ibi byuma bya flaps biba biri ku mababa y'indege byo ubwabyo bikora nka feri y'indege, kubera ko bihita bigabanya umuvuduko w'iyi ndege kandi umuvuduko ukagabanuka mu gihe gito cyane. Ibi byuma biramutse bimanuye ahasigaye ukanafata feri y'indege, indege ikigera ku butaka ihita ihagarara, ariko ibi nabyo bishobora gutuma indege yikuba ku butaka ikizenguruka ikaba yakora impanuka. Aloha 243, wind now 050 and 20. VRAP 40 plus 30, flap 1, move flap 15. Mimi Tompkins akoresheje imfashanyigisho y'imikorere y'iyi ndege yabonye imibare isa nk'aho igoye cyane, ikizwe nka complex calculation y'umuvuduko bagombaga kugenderaho mu gihe barimo baparika. Muri iyi mibare icyo babonye ni uko bagombaga kumanura indege iri ku muvuduko wa knot 152, ni umuvuduko wa kilometero 282 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Uko iyi ndege yegeraga ku butaka ni nako abagenzi byarushagaho kugorana, ikabacugusa, ikabajugunya, ikabanaganaga hirya no hino. Icyashobokaga cyonyine ni uko iyi ndege yagombaga kwihuta, kandi ibyo byari gutuma ikandagira ku butaka hakiri kare itaragera mu muhanda yari guparikaho, runway. I don't know, don't ask me how many miles an hour it was because I don't know. Ku butaka ho hari itsinda ry'abatabazi biteguye yuko haza kuba ibyago byinshi mu gihe indege iraza kuba igeze ku butaka. Ariko koko nawe ubirebye wabona ari byo koko. Ibaze ko indege yari igiye kumanuka iri ku muvuduko mwinshi cyane, yavuyeho igisenge, yabuze control, nta n'ipine ry'imbere ifite. Icyari gitegerejwe iki gihe ni iturika, umuriro, amarira n'urusaku rw'imbangukiragutabara cyangwa se ambulance. Under these conditions, the lack of a nose gear. Kuba indege itari ifite ipine ry'imbere, icyo cyonyine cyagombaga kuba imbarutso y'urupfu kuri buri wese wari mu ndege. Boeing 737 yari irimo abagenzi 95, bose bari mu byago by'urupfu, bari hejuru y'ibirwa bya Hawaii. Kubera uburyo iyi ndege yari yanabuze ipine ry'imbere, yari igiye kwisekura ku butaka igahita ishya ku kanya. Mu minota 12 indege kivaho igisenge irimo yerekeza aho yari igiye guparika, bamwe mu bagenzi bari banabuze ibyiringiro by'uko bari buze kurokoka. Muri uwo mwanya amasengesho ya pilote yarasubijwe,
kubw'amahirwe abari ku butaka bakoresheje indebakure binoculars bagiye kubona babona ipine ry'imbere ry'indege ryamanutse ryavuye hamwe riba rimeze nk'aho ribitse, bivuze ko noneho indege yari kubasha guparika ikoresheje ipine ryayo ry'imbere. Bahise banahindura flaps bari bakoresheje. Abapilote bagombaga gufata umwanzuro byihuse wagombaga kubica cyangwa ukabakiza bose. Bafunze umwuka bizera yuko ipine ry'imbere rigaragaye ako kanya bari buze kurimanukiraho kandi bigakunda. natekereje ko tugiye kwiroha mu nyanja nkarigwa n'amafi yashaka, ariko nanone imbere yacu hari umusozi ntekereza ko ariwo turagonga. Tubona ikibuga cy'indege twatangiye kugarura icyizere, indege isa nk'aho igiye guparika. Then I burned to death because the plane blew up when we hit the runway. Okay, thanks. Aloha 243, just for your information, the gear appears down. The gear appears down. Want me to go to flaps 40? Help you? No, on the ground. Michel Honda wari wakomeretse yarimo ahumeka kanyuma. Abaturage mu ndege batangiye kumera nk'abasezeranaho, bamwe muri bo batangira kwicuza ibyaha, mbega biyumvaga nk'abagiye gusezera ku birayi. Woman that was sitting next to me, her husband, he was on the other side in the next row up. She was next. Umugore wari wicaye imbere y'umugabo nawe yicaye hirya, batangiye gufatana mu biganza batangira gusezeranaho. Wari umwanya w'agahinda kuri njye kuko nari nzi ko ngiye gupfa. Buri umwe yari arimo asezera kubo bari kumwe. What gave me the most comfort was knowing that my wife and my kids knew. Icyamaga gutuza muri njye nuko umugore wanjye n'abana banjye bari bazi neza ibyiyumviro byanjye. Kuri uwo mwanya ntabwo nari kwirirwa mbabwira ngo ndabakunda, ndabahangayikiye. Ibyo n'ubundi bari basanzwe babizi. Umutima wakomeje gutera wihuta. Indege yerekeza ku butaka mu bwoba bwinshi nabasha kubasobanurira aka kanya ngo mubyumve. Umwari uri kuri iki kibuga cy'indege yategereje ko indege isekura ku butaka cyangwa umwari uyicayemo. Ni indege rutura yari ifite ibiro birenga 40,000, yari ku muvuduko wa kilometero 320 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Yari igiye kubanza ikizuru hasi kubwo kubura ipine maze igahita iturika. Dore uko byagenze. Arahamagara 43 ubu mwahagara aho mugeze. Ipine ryabikoze, ubu ibintu byose bimeze neza. The fire trucks are on the way. Okay, shut it down. Aya niyo mashusho yafashwe nyuma gato y'uko indege iparitse ku butaka. Yari yangiritse birenze biteye ubwoba. Abarokotse ino manuka bose byari byabarenze nta n'umwe ubasha kubyiyumvisha. Naho abakomeretse bamwe muri bo barimo bavurirwa muri iyi ndege mwe imbere. Captain Bob Schonsteiner, abaturage barimo bamushima cyane kubw'ibitangaza yari yakoze kugira ngo abatabare. Pilot yari yakoze ibidasanzwe ku buryo umwe mu bo bakoranaga, Patricia Obel, byamurenze maze akamuhobera. Narimo ndira, buri wese yahungabanye ndi kwitegereza indege imbere yanjye, mbona abantu bari kuvirana amaraso menshi. Njye ngakomeza kwitwaraho ngenzura neza nimba ari njye koko. Ntabwo nari nizeye yuko nyiri muzima. Abo butabazi bakomeje kwegura intebe batabara ubuzima bw'abantu benshi bari muri iyi ndege, ndetse no kuri wa mugore wari wicaye imbere nyuma gato agahindura ibyicaro akigira kwiyicarira inyuma we. Yabifashe nk'aho ari marayika murinzi wari wamugeneye kado ngo agomeze yibereho.
Muri uwo mwanya ariko Michelle Honda wari wakomeretse ibye byakomeje kugorana. Naho wa mugore witwa CB Lansing wari umaze imyaka 37 yose akora muri iyi kampani ya Aloha Airlines yari yaburiwe irengero. Habayeho kumushakisha mu bice by'inyanja biri munsi yaho indege yari yaturikiye. Nta murambo babonye, nta n'ikimenyetso na gito babonye cyaberekezaho bari kumusanga. Ariko muri uwo mwanya indege ikimanuka, John Sato Tomito nawe yarimo yita ku bandi bagenzi basaga 7 bari bakomeretse. Wakwibaza ese aba bose babashije kurokoka gute? Igisubizo cy'iki kibazo ni imikandara bari bambaye niyo yakomeje kubafasha ibarenda kuba batumbagizwa n'imiyaga yo mu kirere. Byari urusaku rwinshi, ibintu byose byangiritse. Buri wese atekereza ko tugiye gupfa kuko twari ku muvuduko mwinshi, cyari kidufashe cyonyine n'imikandara. Naho ubundi buri wese yabonaga neza ko tugiye gupfa. Dore ikindi kintu gitangaje cyabaye ubwo indege yarimo imanuka ku butaka. Wari uzi ko itigeze ihungabanywa na gato n'imiyaga yo kuri iki kibuga cy'indege? Byari bishimishije kubona indege iparika idahuye n'umuyaga kuko iyi miyaga iza kuba ihari indege ntiyari kubasha guparika, yari gucikamo kabiri. Ni ibitangaza byabaye, ni ibitangaza pe. Iki ni kimwe mu bitangaza byabaye mu mateka yose y'ingendo zo mu kirere. Nta ndege yigeze igerageza guparika ifite ibi byago byose ngo ibashe kuba yarokoka. Abahanga n'abashakashatsi basanzwe baziho ubumenyi bwinshi ku bijyanye n'indege ndetse n'impanuka zibera mu kirere bakomeje kwibaza icyaba cyaratumye indege idacikamo kabiri. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe n'umwe mu bakoze ubushakashatsi bwakozwe ku iyi mpanuka, asobanura neza yuko iri turika risatira ahagana mu bice byo hasi byari gutuma indege yigonda ikaba yacikamo ibice. Ikindi kibazo cyari gihari cyari ese niki cyateye igisenge kuba cyaturika kikava kuri indege kikitumbagirira kikagenda. Iby'iki kibazo byagombaga gukurikiranwa n'ikigo cy'Abanyamerika NTSB, National Transportation Safety Board, ngo bamenye inkomoko y'ibi byose. Abashakashatsi bagiye bifashisha ibyari byasigaye birimo amashusho n'amajwi ndetse banitegereza neza uburyo indege yari yangiritse, ariko icyagombaga kubaha igisubizo bari bakeneye ntacyo bari bafite muri uwo mwanya, bari bakiburiye irengero. Ndavuga igisenge cy'indege kuko cyo cyari cyamaze kuguruka kigira hasi ku ndiba y'inyanja. Ariko nk'abahanga bagiye bahuza utuntu n'utundi bifashisha ibyo bari bafite byari byasigaye muri iyo ndege ngo baze kugera ku gisubizo cya nyacyo. Igihe indege yakoraga impanuka hari hashize imyaka 38 mbene izi ndege zishyizwe ku mugaragaro kuko zashyizwe ku mugaragaro mu 1967. Ubwo iyi mpanuka rero yabaga hari hamaze kuba hagurishwa indege za Boeing 737 zirenga 5,000. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi hirya no hino ku isi hose buri masegonda 5 indege ya Boeing 737 ihaguruka ku kibuga cy'indege itwaye abagenzi ibavanye ahantu hamwe iberekeje ahandi hantu. Naho rero iyi ndege yakoze impanuka yari imwe mu ndege zisaga 152 z'isosiyete yitwa Aloha Airlines yatangiye gutwara abagenzi mu 1969. Iyi ndege yari yarakorewe kuzaguruka imyaka 20 ikaguruka inshuro 75,000. Iyi ndege rero isibye ko yaburaga umwaka umwe ngo irangize ibyayo byose, ariko yari yararengeje inshuro yagombaga kuzaguruka. Ariko nanone nyinshi muri izi ngendo yari yarakoze zari ngufi cyane. Ibyateye igisenge kuba cyavaho kikaguruka, ubushakashatsi bwagaragaje yuko ari icyitwa pressurization, icyo twakwita nk'igitutu mu kinyarwanda. Iyi ni pressure iterwa n'uko ikintu kiba kiri ku butumburuke hejuru cyane, kandi n'ubundi iyi ndege yari isanzwe igurukira ku butumburuke bwa fiti 24,000, byatumaga igice cyo hejuru cyayo gisa nk'ikibyimba mu kuntu, cyane cyane mu gihe yabaga iri mu kirere, maze rero ibyuma bigize iyi ndege nabyo bikagenda byoroha gahoro gahoro. Iyi rero ni nayo mpamvu muri buri za Boeing 1000 zikora ingendo buri munsi zibanza kugenzurwa mbere y'uko zihaguruka. Muri Washington DC, Jimmy Ward ni umwe mu bashakashatsi b'ikigo NTSB
barimo bakora ubushakashatsi ku iyi ndege mu buryo yakozemo impanuka, akaba n'umwe mu bahanga ba mbere cyane cyane mu bijyanye n'ibyuma. Ubwe avuga ko akimara kumva yuko iyi ndege yakoze impanuka bahise bakora timu izakurikirana iby'iyo ndege, ariko we ngo byanamusabye kwigira kuri tere muri Hawaii. Yagezeyo afata bimwe mu byuma byari byasagutse kuri iyi ndege abijyana muri za laboratoire ngo avumburireyo iby'amaso yatarimo abasha kubona muri uwo mwanya. Icyuma yatwaye cyasaga nk'ikirimo umwenge, ariko ahakizengurutse hasaga nk'aho hari harasataguritse cyane. Mu gusobanukirwa neza icyatera isatagurika yagombaga gusobanukirwa byose guhera aho bitangirira, ndavuga mu ruganda ahakorerwa indege. Ubundi iyi ndege iri gukorwa hateranywa utwuma duto duto tumeze nk'utubati tugateranywa ari twinshi cyane. Utu tubati twose rero aho tuba duhuriye tuba dufashwe n'utundi twuma duto cyane twitwa epoxy, ubundi tugahambiranya hamwe utu tubati ku buryo nta cyadutandukanya. Ariko muri iyi ndege ya Roha Airlines 243 aho utu tubati twari tugiye duhuriye hasaga nk'ahari haratangiye guhindura ibara. Inyandiko zakomeje kuba nyinshi, zikomeza kuba nyinshi koko, z'abashakashatsi zagendaga zerekana ko uruganda rwa Boeing rwari rwaraburiye amakampani yose akorera ingendo mu kirere harimo n'iyi kampani ya Roha Airlines ko bagombaga kwirinda iki kibazo, bakajya bagenzura neza indege zabo mbere y'uko zihaguruka ku butaka. Ubushakashatsi bwakomeje kugaragaza yuko ibi byaratewe n'uko utwuma twa epoxy tugiye duhuje utubati duto duto tugize indege twaba twarashyizweho nabi, cyangwa se ibikaba byaratewe n'ubuhehere cyangwa se umwanda wagiye uza hagati muri utu tubati ndetse no muri utu twuma. Gusa ariko ibi ni ibintu uruganda rwa Boeing 737 rwari rwarakemuye mu myaka irenga 15 nk'uko bigaragara mu cyitwa Service Bulletin. Inyandiko zitangwa n'uruganda zigaragaza imikoreshereze y'ikintu runaka baba bakugurishijeho ndetse n'uburyo bwiza bwo kucyitaho. Ibya byarateye impanuka byakomeje gushakishwa, ariko nanone bikanakomeza guhuzwa n'ikirere cya Hawaii aho iyi ndege yari isanzwe igurukira. Gusa ariko n'ubwo indege yaparitse kibadashi, indege z'iyi sosiyete ya Roha Airlines zari zisanzwe zisuzumwa buri joro n'ababihuguriwe kandi bagakoresha ibyuma by'urumuri rudasanzwe. Ni rwa rumuri ruba rumurika buri gace gato kose kaba kagize indege. Ikindi kandi kampani ya Roha abakanishi bayo nubwo bakoraga cyane, ariko babaga bahuze cyane ku buryo batabonaga n'umwanya uhagije wo gusoma amabwiriza agenga za Boeing 737 ziba zimaze igihe kinini zigurukana abagenzi zibavana ahantu hamwe ziberekeza ahandi. Ikindi kandi cyabateraga ubute bwo gusoma aya mabwiriza nuko yabaga ari mu rurimi rutari urw'icyongereza, ikaba ari nayo ntandaro y'ibi byose. Ubundi Roha needed to have someone who could read that document and interpret it into plain English for the mechanics, the wrench turners. Kuri iki kigero abashakashatsi bari bamaze kumenya uko byagenze, ariko nanone bari bakiri kwibaza gute ubundi ibi byabaye gute. Ubwo nari mu ndege mva Hawaii ngaruka Los Angeles, nakiriye ubutumwa buvuga ko tugomba gukoresha interview wa mugenzi wari watinye kwinjira mu ndege mbere y'uko ihaguruka. Talk me through it. What did you see? What I saw was to the right of the door where the paint was white. Nabonye uburyo uturutse ku rugi rw'indege hari ibara ry'umweru hasadutse, ariko umwanya muto icyuma cyo hejuru cyari cyatandukanye n'icyo hasi. Nari ngiye kubibwira abakozi bo mu ndege, ariko bari bahuze cyane kandi natwe twarimo duhabwa ibyicaro ahari hari icyo nakabaye narakoze. Umutangabuhamya yabonye ahasadutse ari ahagana imbere. Indege yarasadutse kugera igeze hano inyuma, aha hose hari hahujwe n'umurongo umwe wari warasadutse, habanje kuvaho agace gato hakurikiraho n'utundi twinshi twahagana haruguru twerekeza iburyo. Ariko kugeza ubu hari bitarasobanuka. Indege za Boeing 737 ziba zikoze ku buryo ibi bitayikanga, nta nicyo byayitwara rwose, bitewe n'uko mbene izi ndege ziba zigiye zigizwe n'utubati duto duto tugiye tungana na inch 10 gusa, kandi tuba dukoranye icyitwa tear straps tuba turimo imbere mu byuma biba bigize iyi ndege. Iyo rero aka gace kangana na inch 10 gatangiye gusatagurika, byibura kabasha kuba kavaho ari uko gasadutse muri angle ya 90 mu mfuruka. Iki gihe nibwo hashobora kuba hazamo umwobo muri iyi ndege. Umumaro rero w'utungutu twitwa tear straps ni ukugira ngo niba indege itangiye gusatagurika bitarenga agace gato kagizwe na inch 10, ni ukuvuga santimetero 25 n'ibice 4.
none se byagenze bite ko ibyo ntacyo byari bivuze kuri iyi ndege? Abashakashatsi b'ikigo NTSB bakomeje kugaragaza yuko utubati hafi ya twose twari tugize iyi ndege twari twaratangiye gusatagurika, kandi ngo naho bwari buhuriye hose ntabwo hari hakomeye, hari haratangiye kuzamo ingese. Ibi byose ni ibyabaye ku itariki 28 Mata mu 1988 ku ndege Boeing 737 ya kampani ya Royal Airlines yari irimo yambukiranya mu birwa bya Hawaii. Muri iyi mpanuka hapfiriyemo umuntu umwe gusa wari unasanzwe ukora muri iyi ndege witwa Sibyl Singh, akaba yari ayimazemo imyaka 37 yose ayikoramo. Ubushakashatsi bwo bwakomeje gukorwa n'abashakashatsi bagiye batandukanye barimo witwa Matt Ottens wari utuye hafi y'iki kibuga cy'indege cya Honolulu. Nawe rero yari ahariye ubwo iyi ndege yaparikaga ku butaka igahanuka butoje. Mu gukora ubwo bushakashatsi rero kuri iyi ndege ubwe yanditse amapaji y'impapuro arenga 4,000 arimo ibimenyetso ndetse n'amafoto ubwe yari yarifatiye. Gusa ariko ibi byose byagushaga ku kuba iyi ndege itaritabwagaho bihagije. Kamushimiro we twabanye muri iki kiganiro, Imana ikomeze kukurinda. Ushobora no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo nka TikTok na Instagram, ni handle ya Aime Christian 01. Gukanda follow kuri izi mbuga ni inkunga ikomeye cyane. Wibuke kudusangiza igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye ino video binyujije muri comment. Niba kandi ari ubwa mbere ari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.